Iya, siapa sih Kang nyong ora kelingan is. Nyong tak kowe kelalenan kok. Terbingki spesial kangge sing dua lagu. Mame Pajar. Iya dengan sing dua lagu. RT Media Pro HD. Nata Official. Duh kakang sun jaluk ampura. Ning salange perilaku ning salange pengucap ning dosa sing blekato ning kangge Mame Pajar, kangge Kang Tiamo Amri. Moga kakang bisa nerima Ang Tiam, Mame Pajar. Masih ingat Mama Indra siapa Kang? Kang Doyo. Sing duwe Liga Buana Kang Doyo. Kang Doyo sing duwe Liga Buana. Kang Genok Nia Mama ini sing duwe lemah rempah. Suruh bilang cahayane, sepilang kang suarane, rasa sung ayah rapi. Sepeninggalane ayah rapi sayang bayangane kekatonen baik ayah rapi Mama Pajar nok Yayu Ile sayang Yayu Bila Yayu Mila asik Yayu Mila ki sapa wong ayu wong bagus Noktania, Mame Pajar, paiting katresnalan kapadane Mama Pajar, sukmasun kesiksa apa tambangane, turup lilali kegawan ngimpi. Panah cinta asmara pemikat sukma kelayu jiwa Mame rapi kelawan raga ayah rapi Mame rapi ayah rapi suruh bilang cahayane sepilang kang suarane Mimi Rendi sepeninggalane Mimi Rendi bayangane Mame Tania Nok Ayu paling sayang Nok Ayu wadone jagat Nok Ayu sayang wadone jagat Nok Ayu kangge Nok Lina Nok Mila Nok Mila sayang Nok Mila asik
bayangane kekatonen bae mamai pacar anu temen ya mamai pacar maning kanggo Kang Doyok mamai Ardi wong Cipedang Dasir mamai Ardi asik bos julang pere bos julang pere mama Ardi wong Cipedang Dasir masih kangge ayah rapi paite katresnalan kapadane ayah rapi Mimi Ardi sayang apa tambangane Mimi Ardi gegawan ngimpi Mama Indra wong tuklaban sayang Mama Indra sing paling borang Mama Indra asik Mama Indra sayang anaknya Bapak Samson aduh kakak tulung aja nyakiti anaknya Bapak Samson badan siji dadi susah hati ayah rapi kepana cinta asmara pebigat sukma kelayu jiwa ayah rapi kelawan raga suruh bilang cahayane sepilang suarane rasa sepeninggalane mama pacar bayangane mama pacar kekatonen bae sapa wong ayu noksela